ntina beka say woni mi kunu no kura twempra na mete ye kura me fra okro di matem te ko basa wasam ye de edifo ti adamfo no beku Hamburg, Germany, me a marriage material. Me kunu ko din san fu se ma men so so ne so. Woni e kunu aka fa ho. Woni se ma wo kunu aba Germany he aka fa ho. Okko ama na damfo no. Onye na damfo, but o se wono so wo Germany enti wo okko o defend asem no he. Ka ho ke ho. Won se ntokana fe na ntokana be ye. Keke bi chere ma. San fu na ye ka chere wa. Woni na odi ni pattern. Yakobia marriage material, mobile marriage material. Mena me no kasa fi Hamburg. We so Hamburg. Germany, me a marriage material. Me kunu ko din san fu se ma men so so ne so. Woni e kunu aka fa ho. Woni mo se ma wo kunu aba Germany he aka fa ho. Na se bi obi anya kwasia se obema be si ni pa be ma be ka che nso wo yere na sa mo fori awo mi hwe wo so ngu apo ni nkofo di nechi o so bi we jai na me ma ne devie no gisika no di bra wa so te ga na ho na ugini wo ye kwasia wo ye ba fu wo ye kurasi ni ba wo nti apapa se wo kunu ni oba bi ada o Germany ha ana me discard bro ama wo wadie dia nyambe tria o ka say ni say yetie audio ya ye nua be ya o Germany won so nani bra ne say o de akos o de nani bra akos ye samofoli yire no so if say me dement maso to form na me ma me interpretation na just say o mo fresh samofoli yire no e bona mane say ni kunu no eye den ete e ba bruchira che say o ne ma eye den e da to o mo ye den e bona mane ama oba no so bo aye den afu o mo akeka bi aye den a kire wo mo sa o duri de nya ma ti baby wo bi amomfa nya dem momfa mra oba na akeka bi a kire wo enti sese no mo bu afu to o mo so betutu bi aye den ama oba ne pa so on sa na me ka se oba bi wo ha oni ne kunu me nka se waye but oba bi wo ha oni ne kunu ana ye den eye sa no ma ye nua ba yi so ne bu afu o fa ya Jimifo ukuru yansa fu na ye ka kire wa wo to na odi ni pattern. Yakobia marriage material, mobile marriage material. Mena me no kasa fi Hamburg, Germany. Me a marriage material. Me kunu ko din san fu se ma men so so ne so. Woni e kunu aka fa ho. Woni mo se ma wo kunu aba Germany he aka fa ho. Na se bi obi anya kwasia se obema be si ni pa be ma be ka che nso wo yere na sa mo fori awo ni hwe. Wo so ngu apo ni nkofo di nechi. O so bi we jai. Na me ma ne devie no gisika no di bra wa so te ga na ho na ugini wan kasa one na jai according to on the girlfriend ba ku ya yetie n'anum asem de ne girlfriend say wo se wone ne yere eyeden e wo problem na obewale ono no abrochiri na ne yere no so e wo Ghana enti we no ye woman abroad ana we ye woman Ghana so enti e ho de wa we ye odi ho no we enti ni papa enti me ye corrections so kokan we baby fufu so one na yire na jai dia no de ye ni mum ni basing on our argument on this audio there wa anya de wan kasa so so ne so woni e kunu aka fa ho woni mo sama wo kunu aba Germany he aka fa ho na se bi obi anya kwasia se obema be si ni pa be ma be ka che nso wo yere na sa mo fori awo ni hwe wo so ngu apo ni nkofo di nechi o so bi we jai na me ma ne devie no gisika no di bra wa so te ga na ho na ugini wo ye kwasia wo ye ba fu wo ye kurasi ni ba wo nti apapa se wo kunu ni oba bi ada o Germany ha ana me discard bro ama wo wadie dia nyambe tria o ka wo vu ukunu din sanfu ye ma bi se ye peso ye kunu mu din sanfu no bi ntia ye nan so keke ni ntu ye kunu fo kura ye nya wo de wanya nkrofo e ka cho so brafo na ukunu aba Germany a oye enti ma mi tu ukunu fo a ba ye e ma warofo ono ko de ye no atake wo pictures ogu nkrofo awade Bama wasre ngwapo usore mu di Kumawood sabo fori mu di Kumawood na me star ye ka star ka odovu ukunu din sanfu ye ma bi se ye
peso ye kuru mu nsɛmfo na obi ntia ye nan so kɛkɛ ne ntu ye kuru fo kura ye nya wo de wanya nkrofo e ka cho so brafo na wo kuna ba Germany a oye enti ma me tu kuru fo a ba yele e ma warofo ono ko de ya no atake wo pictures ogu nkrofo awade Bama wasre nkwapo usore wo di Kumawood sabo fori wo di Kumawood na me star ye ka star when a star wo ni hwe as a star obi a wabobra me so o ka so ye star wo your personality and you have nothing wo nye star ko abun tumi nko baby a star mo mobra wo di Kumawood sini akata wani wo yere mo na mo ma wo yere mo bre na mo na wo di nkrofo me yere nso na me twa mo ka Kumawood wo Samuel Fori hi abayesin na ba jimi for kwasia nso wo te Ghana wo because wo kru ye di ma e di sika bre ontino na wo soso ne so kwasia ye ka marriage material wo mo boy marriage material oba ni kru din sanfo a on soso ne so oba o tunu kru fo mi e friend oba eno oba ni kru ye kwasia de a o support no eno we ni nte ukuru ne madari ase we twaso we twabon kwasia ukuru kuru se o twabon useless girl who be din krofo atem abrotre ha uba no be ma just 30 minutes for about the 12 abro who be say ni petria no we feed wa no pay wie numbre na wo wie a was I ungrateful to that person useless ukuru ni na mo pe bibinye ba na wa pon ho opportunist Bible kan yo say twase be ma esem fifre no mfa nhwe ba wankase be ma medi ma no mfa ma na yire kwasia wo fro we se mi kun na me ne lucky so wa mfa ma me so di akọ me na mfofo so kwasia ba o so ofie na danfo o say why lucky so wa mfa ma no so no di akọ ne na mfofo so this is the question sister why are they danfo pa o ko ama wa danfo nyame nhira na emom question we na me busa sister wo kontokwa ama wadanfo ni busa o say na wadanfo no ene Samuel Fori ewo ho no wadanfo no ma wote ase ese same no owo yere wadanfo no o ma wote ase ese same no oyeden owo yere so o ma wote ase ese same no ewo yere a wonso so afutuo ben na ode yeden ode ma wadanfo no because wadanfo no oye very lucky girl nyinsen ayi wo so wanyeme na epon also when you say eba anye den amen it she really got nothing to lose. They will lose one say nisika here the kodimu so I say but or finding out say owoyere that is another question of finding out say owoyere and sana onene yeden kwanyem so finding out say owoyere and sana onene kwanyema there is another question mark ewo so I say nebusa wadanfo ne say se ono ananka bema wayire ananka bema beka kire ni ono nanko wote awade ase ana bema beka kire ni se me ne meyire wo problem ti ma me ne won twempra na me ye de me ba be wale e wo Germany na wo watena Germany na oba no soso atena e wo Ghana se nka ye wo nanka wote awade ase nanka ukunu plan sa na ma we afa wo ho a anka be ye wo dana adamfo a wo kuntokwa why are there you are a very good friend. But this is the question I may put it to you. Say, okay, you what? And Kabayode. Ghana. And I'm met to Ghana, right? No, I'm more landing. Kwasia ba. We na when Jimmy to Mawareno. When Jimmy be to me, your comfort. When Jimmy be my promo, now we didn't. Come in Sanka and good man esra. And yes, I'm euphoria. I Kumawood mua. Me nti sa me nyina asra. Una ama me hu ye kwasia be ma wa no so nsuo. Wo be di obi aten. Kwasia. Na wo te ga na ona wo di ma na ata mu ni mu wa mu ne da. Se bi onni kura na oba pepa. Onni kura na ofe ne chocho oba pepa kwasia wo kunu kura obu. Wo kunu fu kura obu. Wo di ya next time. Enunti orofo na akure du berma twenebo akodua enya adamfo a waya ade no kure de ye baako cause nya adamfo nyina na be ye den be ye sa so ate ase
But before I go kwama down for no. You need to ask some questions be. Said ye ebeya obeye den. Ube hu kwan a obefa so a position. Said ye obesi akoka wa asem no ayeden afa. So say this is a no position. Said ye ebeya unim say wadamfo no asem no odi bem complete. Eno ekobasa na no position hu ye. No say hu adamfo a wo kwama no. Wo edru wo so a obekwama. That is the question. Edru wo so a obetimi ayi nanim akwama. Enya adamfo obe use fake account akwama. Na emo madamfo edru so obetimi ayi nanim na ode ne voice. Ete say the wo de voice a wani abri because wo voice ya wo de abe. Obi a oni mo voice bi anim say your voice. So as I say, enti say we yi wanim, wasipi, wasita. O ye de wo kwama no. Question. Ono so dru wo so a obetimi asipi asita. Enya akokoduro akodi wo susu kunu so boyfriend atem so ukunu ye obone ana so boyfriend ye obone a obetumi enya akokoduro akotwa bo ni sei bia ma osa ese eho ni nyina no yenye yantoa fire maintenance ngafa me toa fire maintenance na ese boys baby akoya kom We made the crown for me fee. Made the crown up. Who could do kwasi asem? Who could do every same say? Na ye fra wabo amani anko ba wan. Yeba. Unga fro me ye mani si baby. Mame. Into your benyansa for dear. Sebi. Who could do kwasi asem? Who could do every same say? Na ye fra wabo amani anko ba wan fo ba dwemba. Ubetu ukunu fono. Umbo wenya the guts. Ye. Mekasafi Germany Hamburg. Pepe. Eji ukunu netina ye. Later odi boni ne trianeka. Or set confusion to oni ne yerentem. Mana na wudidi na tenu. Mami unimuno. Wasani odi obiama. Unimuno. We made the crown for our fee. Made Safi Germany Hamburg. Pepe. Eji ukunu netina ye. Later odi boni ne trianeka. Or set confusion to oni ne yerentem. Mana na wudidi na tenu. Mami unimuno. Wasani odi obiama. Unimuno. We made the crown for our fee. Made the crown for our fee. Ukunu ba Germany ha. Emma awarefo na ukunu omode da. Oni omode via. No wase tuo mo. But we asameka. We are bema now no be yire die very careful chai. We are bema now the esu ani so say. Wo di obi yire na one ne be die. Very careful. Ubetimi uwo ben. Misrewa uwo ben unti life insurance say be ya uwo a wabusuafo nso. So as I say. Na uwo nso na mo po bia mama abeye decoration am wo ho. Say ye Ghana nso na wo be wu a. Na po bia me na abeye decoration na wo be siesie furu no kama ama wa. Na just a visa decor enso yes aye den ye wo ho. E betimi abeye ne kama ama. Why? Wu a. And they say, or to say, or goes to London. Nema met London, or your film yen sa Ghana, yen teda. Aden. Nasi ye catch a woman did atem. Samuel Foley, Facebook for, or Pia Samuel Foley, Nene Becca said, be an or yes scam, or dada man. We are passing about it. Ukuna ba Germany, no ojiji brosika, no di. Mana na wudidi na tenu, mami unimuno, wasani odi obiama. Unimuno. We made the crown for our fee. Made the crown for our fee. Ukunu ba Germany ha. Emma awarefo na ukunu omode da. Oni omode via. No wase tuo mo. Enu da. And they say, or to say, or go school London. Nema met London, or your film yen sa Ghana, yen teda. Aden. Na
kachire wa ubedidi atem Samuel Foley Facebook for Opia Samuel Foley nene beka se bia or scam or dada man we kwasi abawate ukuna ba Germany na ojiji nkrofo sika na odi ma na eye wode oni mada uni musama okafa ho uni musama ukunu na okafa ho oni nkrofo no so bia no ase twitwa mo picture emo mo aware de bia Samuel Foley so no we jai na say ye mimi tuwe na me nyo obi mpotia me na so say mukunti se ya me nda na se me tumi kunfo we dey who support ukunu because ukunu didi ma no the scanner bra wo Ghana we are grateful ukunu nyina Germany ha approachre ha so be do even just a day 30 minutes to cry wa boa oyewunyame you people are ungrateful. We are very, very ungrateful. We are wicked. Just who support you, Ondi ma, Onyanko ba, one face canembra, Uncle Pepes only. Or Pepes. Yamen for burning chow. For we say, see, Bosse, Uku, one face can be in Germany, Onya to maybe our how. A man or me or Modeta. No discanner bro or so am was say to am or bia or boa ukunu our Germany abontin so bia no or di boni say ukunu na boni baby ti or garavante obi brofo ukunu e scam or scammer manu nyansa we ka say macho for you to advise your husband you are there rather who did ye yate unto your banyansa for we are marriage material. Ya ka marriage material oti ase wo be didi bra na ta kunu mu wai me se me made ko mfa wo ni fie we are ungrateful so enyansa na turu kunu ne fo wo ni akukọ so owiase so when you obanyansa fo asa na be kom we are jimefo we are kurasi ni ba we are the first audio may send the amount. So also your ba ye Germany forma ye be shia. So also wa chechera ye be shia. Wa shia nso ye be chechero. Useless girl. Oh yeah. Ufi wate. Turu kurufo. Oh yeah. Yeah, Sheila. Me WhatsApp number ni gusro ho. Me WhatsApp number ni gusro ho. Ubetimi aye den afresh ma me fansa nto amam. Ba. Turu kurufo ma me turu kurufo. So only baby to you. Pepper fan now buam. And then and conconsa are true and then Bema would do conconsa. And then we cruise some for and I mean say in Kamema Pomopa or Brichi. Ukuna mammy who say meme Brichi. Suyansa. This should be your first and last. Also come out with filthy audios, with stupid audios. Ube will say yes. Ye Germany 4 months you see a book. Full. Can be a chain once I would when did not tell me. Some offering. Mammy, into your banyans are 40. You show me number. Sabi. Who could do Quasia Sam? Who could do a with this same say? Not yet from our boy, my near Coba for by Jimba. Who bet you could follow? Who go when at the guards? Eh, make us in Germany, Hamburg. Pepe, and you come netina ye, letter or the bonny ne trianica, or set confusion to only nearing them. Mana, who didn't attend, Mammy Unimuno, was any of your biama. Unimuno. We made the crown foul in fee, made the crown foul in fee. Who could buy Germany, ha? Emma, our four, now who could near Modeta, or near Modevia. No, I say two of them. And we try, and they say, what you say, or cause to London. Never met to London, or a few years, South Ghana, yes, take that. Aden. Nasi ye catch her, who did he attend? Samuel Foley, Facebook for. Or Pia Samuel Foley, Nene Becca said, or a scam, or dada man. We are quasi about it. Who could not by Germany, no, Jim Profosika,
no di ma me ya wote oni mada woni musam o ka fa ho woni musam a wukuru no ka fa ho oni nkofo no so baby a no ase twitwo mo picture e mo aware de bia samofo so no we jai na say ye mimi tuwe na me ni obi mpotia me na so say wukuru ti se ya me nda na se mo tumi kurufo wo de wo support wukuru because wukuru didi ma no the scanner bro Ghana we are grateful wukuru nyina Germany ha abrochire ha so be Joe even just a day 30 minutes to cry waboa oyewunyame you people are ungrateful. We are very, very ungrateful. We are wicked. Just who support you, Ondi ma, Onyanko ba, no face canembra, unko pepes on, or pepes. Yamen for burning chow. From the sea, Bosse, Uku, one face can in Germany, only to media our how. A man or me. Inti sister Mpacha, Opesa will contribute to a number in the down, a WhatsApp, into Opeke number na no add me or WhatsApp or add me or WhatsApp or mefa. Not just what contribute to I that's yeah. Data no discana bro. Or so I was sent to or be our boy ukuru our Germany abontin zubiano or the bonny says ukuru na only baby or garavante or people ukuru a scam or a scammer. Manu nyansa. We are cast a matter for you to advise your husband. You are there, rather. Who did a yatem? Unto your banyansa for. We are marriage material. Ya come marriage material, what you say? Who made the Debra not the woman away? Missing made the crown foul when you fear. We are ungrateful. So your answer, not too cronical. Not too cronical. One year course will be asking. So when your banyansa for us, I never come. We are Jimmy for. We are Kurasiniba. We are the first old dear may send dear mom. So also your buy a Germany former, your best year. So also watch a try a best year. What's your entry a better child? Useless girl. Rufi what it? To Ukurufo. To Ukurufo, mammy, to Ukurufo. There's only baby to you. Pepper fan buam, and neck and conconsa are true, and then Bema Bemodin conconsa, and then cruise some for an enemy say, and come man promopa or mubrichi. Ukuna mammy unsa meme brichi. Suyansa, this should be your first and last. Also come out with filthy audios, with stupid audios. Ube won't say yes. Ye Germany 4 months you see a book. Full. Not just say it's your audio, ya bought audio means audio a free urbana ho, audio a free urbana down for 2 times, 2 audios, 3 audios. Not just a bama na yira kasa de enye den, ye nya na nu mu asem. Enti no ye den you move on to the next audio ye den e wo ho. Na asem a make can say opesa oye den ofra minim say ade asande. Nemom sa opesa ofre na wo Germany na ebia unim story ni mu yie anasa opesa wo contribute to a anasa yedidi matem no odwene ho san wetimi ayeden edi wadwen kire ayeden afre wo WhatsApp number na ama ayeden mepini no ofre nko a dia na ayeden mefra back na yedi dwumadie no ayeden ahyehyehye so yayeden yenko yanim yawie samedie no ti yawie samedie yi na yekọ drama so no ejina drama ni mu a drama ni mu a yenye de yenya emfiri mu yeda so eyeden ejina yeda so ejina drama yi mu na tesa asem bi ayeden esi asem a esi ni se yenu abema bi a ye friend Reverend Obofo a or say na koba say or trying the best as possible ese or try so obey gain popularity instead of fame. So what you see there's a difference between popularity and famous. The be ameye den meka enu na Ghana fo bebre no ye mistake no ye ma fame no edidi eti bebre kwa na afi ni fame no lead into disgrace but or trying the best to shift from famous to popularity edin no dey say wenye din no what you see
ba se enipa ebeti din no na omani be ye den ebegye obu wo ha onipa enipa ye eyi bebre nipa bebre nim no but yeti edin na we dey say wonye papa we dey say wonye correct so won say dey city en nti say ni dey o de na asem wo kokoa mu enye social media so ana aba na obi e discuss ye na e bia na asem bi wo kokoa mu udiri mika na ade beto abontene dia yo be ne say na e nyina ye be meeti e den e wo court me ba chere te say me pa try na wo me ba chere boko I hope some of your program is so me ba chere na wo so yeah okay and then the first time I met your friend me ama me ba chere you ama me da say well yeah dia office obi abetiti no send message you come be man na said sister now or Germany no of free say yenua Samuel Euphoria we Kumawood actor and a producer no ono na anye den di ni yie enti chese wa be cheat no asa di na tem se na senye enu nti na nani abre ana na danfo so den kuntokwa ne bi ema no ane this is way so wrong. Can they just keep quiet? Why would they even do such an audio? Or Bema Bawanchain, one country on any area, just as you said, or simply me a problem. When you say Obichi or your this or your that. So when Jan will woman and not only you swear or whatsoever crap on and the area or did not tell me, it will not change anything. This is a disgrace. Oh, John, I mean, there is nothing to support here. There is nothing to complain here. It's just a waste of everything. Can they just keep quiet? It is a secret, simply because of this social media thing. What are we learning from this audio, this message? Oh, adusuade a yesua ne se oto ho na se bema ene ne yiri enjae ya mempepre wo ho ese wo kọ ana se bema be didi ne yiri atam kire wo a mempepre wo ho emfa wo tim ko che relationship nim ese wo yo ba pa na ba na oti awade ana se na enye so de bi bedi hi sister G okay so yeah maybe media then we should accept and na who here say Ube sending no audio, so baby the Yerebiata because it's not making any sense here. Or the audio, first of all, the audio is wrong. But I accept this all no more why I thought this audio be only Obi Kunwa Kodo or whatever. And accept it and go away. But I say this is my opinion. Actually you but that's so. And it's the order for any abano or also a chere na adwene ochire na adwenkyere eni baakofu etirim patawate ase adwenkyere eni baakofu etirim enti sa wo pesa ofre na contribute a WhatsApp number no na ye den eda ho no obetimi afre na wa ye den wa contribute e wo sa asem we e ho se e ma na omo ko no se omo ya ade na ye nua be ma sameso wonu oba ada wenya feelings yawie na wo se didi natem no eye anase enye G Power Radio me pacho me chia na yenia salu me pacho me chia obi abaso bia me pacho me chia obi bia yenia mevesa akua adoma me pacho me chia obi abaso bia na akona du berma twene bo akodia shade me pacho me chia odino shade empire mamodini yebe odi sorry ne wa me pacho me chia obi abaso bia me ye dem me chia you move on but ofred dia obetimi afre na wa contribute to ebi na ye move on no ye nua be ma bisu ye nim bia ha no say no so no so no wanya sika mu na busu opese ye de no court no bia medim di say no say court no de kanike me ye sure so no so obeye den obekọ enti no yenko tie ye nua be ma ye ono so kokọ apaya opese ye de yetie no ye wi ani akoduabo no so France Europe for de we ye ya mo de bejo enti no France eduabo bi so aye den apie ho si ye mo reverend abofo de anyway ye wi ani akoduabo no so orofo a wabaso na akona du berma twenibo akodua mashup GH dwumadie ni din de anajo ye tensem so audio ni beto abontene nko ade a pomode ana wo so na ye den efama me bacho wate ase
Anajo ye tinsem e bebo audio ni wie na nipa kro e wo nchiremu bi opese okochirem e wo kru e wo platform foforo bi so a o ho kwan so oye den okochirem e wo ho opese ono aba ha so na obechiremu a the program dey anajo beduro na ya homache wo mo no mada so ntie chiake e so de fa ba bi foforo na emom no audio ni de Indian land nko ade na be ye public property na ne namabonten nko ade na injunction bi anaso nko ade a ye betimi ayede abubi ni ayede ye state source no be ye de ye nya no ti audio we ye nya no abonten nya no whatsapp konkonsa e ho ne nya no nti no Maver Sequia me pacho me chia nti no yanko na yentie audio we so Jumedie no ay audio so nko na ye bom pacho se ne ne die kan awaba inya ye so tue ho fo na fe ye ma bia me bade ya sam abem me cheche unya ya o juice ya me bia amunti ya juice na fe Ghana fo nya unya kings for me ewie yusua de kakra na inya ye so tue ho fo na fe ye ma me mo a titu ye ma me mo nti ma bi ye sa video yi se ye be sre pa se sister sister Gloria the am patch in the same say one elaborate amayan ye bet your patch in say on jim tum say oni obi kunu ayeden adeno girl ni jitum but the am patch say ojitum wie no na say oyeden okana no tum penny ba bitira wo say robbing Peter to pay Paul in the say okana no tum sana me ye sure say sana oyeden o patch yeah na momo ni na ho sa se ye ntumi ntra o ma we mu a nyema nkoyi nyema nyina di si basa na ni baka kra bi na won edidi na ya ka di Yesu ya bi ntumi manasa yo abusafo menemo e ba be di kuma kakra ya ni nyina na se oni pe go okudwe mu e kuma se e fe no Reverend Kwakubofu ya sabranti na mekanas no kan ye nyina Reverend Kwakubofu mo amakona so na anointed place chapel yeah sure odi nkwase asem e wo Ghana si e ka kronfo pa wo mo Ghana ha Kwakubofu wani kaya na obeto so bi na anora me ko na so be mo se beto na mo no niema enkoso e wo Ghana ha na mahu kwan a wono so fa so de ma me mo adwene de edi agbo e wo man na abusuafo me ne mo enche no ela me koduru Kwakubofu asore de na wo hwe place ya ye edi go hoyi a me nua ba lezis o dia ka asam no ne ntie ne e persemati ya me list ne ba aba to hoyi a bofo kwase asema wo bodi eno no abusuafo so wo hwe ha kwase afre bibi abaifun abaifun eni ena ma tworo no ho abaifun ku ene wa enti abaifun ku no yare yesa ene gugugu asia no so ma tworo yidi kan no wase esa the spiritual marriage spiritual marriage HIV travel to abroad vaginal disorder say eye kwase asem na Reverend Kwakubofu wudi now this is the time we need to wake up and fix our own mess. We'll be in free baby. Emma Mega and Family, a new view. I said, say, you decide you must know Amagana, it to be fine to my party. Now, some year mamma would you actually wait and see. You take Ghana. Now, what did I ship or party to 2 boots about Tampa? My what I knew what Tina Sassis as a sunny shoe. Say obofo helen water and I will ton wo Kwaku ni nyansa ana Kwaku fo Kwakubofu sa munyina we no en kreke chinya hyemoma hwe ye oman bi mu a say yankasa ya nsore na ya fixing kwase asema mudi no oman we mu a sa na oman betra wasa oman ye betra wasa ese bi nu nyi Ghana ni a wutie ni wudi ni bi ye soy ni ya fixing kwase asema ye koso oman mu so me pray to say because em kwase asema bi ni America good now when
50 Ghana. Sa by phone 50 Ghana. That's old Ghana 500,000. Good. Into yeah, check 50 Ghana, 20 Ghana, 10 Ghana, 10 Ghana. What you say? 90 Ghana. The call which near my one. And near my couple for a tom on the camp who would you. I was for any idea that for. Now, near my handkerchief, elsewhere or for healing water, and also 20 got just a name of the now, I don't have a corner, you see, in with the packet one. Now, I put my fine and a machine with the immediate for future, so by the metal picture, the channel. Now, now, we saw the idea, just a bit more from one year independent and we are putting the other from or financial principle, no one said by the chairman, only a quarter of Ubu Akokra, as I say. Enti waha nititu video yadi abeye pa ni tema videos ni ma mo Ghana for mo hwe video ya na bi obi hwe say video entu na ensi wo bofo asore dem rebe baduko entu na ensi obi nim jimifo entu na ensi obi nim kwasia entu na ensi obi nim tubika kire se de bia Jesus kwasia odwan no osa hu Abraham kese ohu nipa bebre obi nim adenti the engineer na say my games na obi sam for na ohu mo nyina won kan kire da kokora da se waso da ye mo saje fo kwa me nkroma na wa bi na no aka se Ghana ebesa nyane biu umie wa no kan kire ye se Nkrumah never die show boy kwa me Nkrumah never die he's still alive but they be out to me catch the say Jesus will be na ye dey woman who no na ye dey my games nwa se sa na ema we na mo tratra ho ma na mu bi so a na Freemason fo so ejimie na ma sesa cars na mo de cars na sa che obofo ni obi no ma ka che o se omo fa nche che omo asore ma enti sa na Jesus no kire mo Jesus odwan na Bible mu sa no kire mo abusuafo ye wo mre bi mu a ese mi ni obi ni nyina asore waka ke Ghana ha ye tin ma me ka okia ma obunye tu face ti ye nua be ma die na opa kire na ne kasa tenten na di atam a odie a wasi Jesus kura ye odwan yi ne osabi ne ono opa kire a o kasa bebrebe ne kasa tenten na akosi se chese ono no watimi anya time oni dwumadi watimi anya time akọ nsole akọ choro eno ma omo ye den omo tonton ewo asole dem ho na emom no wuntimi nka nkire obi se ma ne nkọ asole bi eno de wuntimi nka nkire obi se ma ne nye den enko asole bi so what yes na emom no odi a obeye ne se wo faith na wo tede wo gidie no wo gidie ne na obekamfo aye den a kire nipa kro se bi ade we na me gidie nti ye den wo pa wetimi no abe join ne me metuntimi enka se we asole dem we menko asole dem we menye den menko e bia okọ onyankwaje ye den efri ho so what yes na me no de bia me ka se Pentecost ho Methodist ho Roman ho Assemblies ho Baptist ho e ka asem mra na mo se monko itsama ho mako tuto mako ni atunto nkunu atobia eno no eye me masem enye masem enti brai nkunu omo anepe na omo ye den omoto so ati ase meto wo ka se mo monko ho ne die eno die wanya ade enti mi nka chubi se ma ne nko mesi asamo ayesi Mr. Jumadie de say ye nyai ako ya bebo audio bi na afi na ajegon asemo a esie de France eduabo bi akoso ma eduabo no nya asem keto adentia mia me nua be maka na wu prophet kana wu sole a ono a na preach kire a ye nyina ye nige e wa anadwe ye tense meboa afi prophet kana wu try ese odene nuoma ekogugu YouTube se de be ya manfo be de ebehu no mo na manfo ani age ne ho mo na ni preaching ya dura kire mo a enkrofo binim ni asofo binom ayo madwene se o mo pese kanewu ni preaching no be dru mansan fi the Bible say yanko wi ase mansan nyina ma me read answer yenia an Shadila o say
most of us Ghanaians do not like accepting the consequence of our actions. And only asemono. And only asemono. Sa dear no yahu pa se e janie. Mimi wo se jani na me de mensa ko hyem na ade na hyem ya. Me kama no tum din ya je se bia nipa na be kam ma fa kwa bi so ma twa abodi bi. Enti sa wo ko anu din na so ba bi fi se ya kan. Uhu ye. Uhu senkyere ni bi wa ntie still we den ukomu. Ti atowa no atu di. Be yenye de yenko yenim. Yenua prophet kanewu church members wo de munti. Kanewu say no kanewu pese ode na asole ni kwa wiase afa na nyina ode na asole ni kwa wiase amansa nyina eme wiase nyina eye den etene nka eme yawo sa ampa nyame bi eye den eye nyame. If the Bible ne say ya mwade wuro nkosi apieye afo atifi atoye niame nyankopon wo sa awrade nyankopon oye nyame enti ya nua kanewu ani no social media yiso ya nim se kanewu die ono ane ne ye de ye ne wa na we na kanewu nyame ya adom kanewu ayede ekwa ede ni videos ekwa YouTube a amanfo block kanewu picture kora wo YouTube mo pese kanewu de ne picture kora beto YouTube o na kase ni video mpo an kase ni audio mpo na dofo no moya sa eye somewhat sina wiase na mo pese kanewu video mo pese kanewu audio mo pese kanewu bibia ba ye den ebe ko YouTube hobby if so YouTube ho no ene netimi ko wiase afa na nyina sese obi asole anopa amansante tanso obi asole anopa wanko YouTube a oko Facebook a oko Instagram wanko Instagram a ohwa ne phone so WhatsApp say asembe na ye den esie na den ti na ye nua ba makanewu o bobo den ne nuom na ekwo eye wiase afa na nyina fi say Bible no say ye modawro ekosi momodawro nkosi anzasi ano wansan kwashe Bible say ye modawro nkosi asase ano anafo apoye atifi kanewu de wa ma meto candle amamo wa ma meton ye friend say wa ma meton ensuo amamo wa ma meton abramu nsuo wa ma meton abaifo nku wa ma meton abaifo candle wa ma meton 776 candles amo bibia ni akanewu ya ne se one de wo bodo wura kosi anafo apoye atifi atoye na nipa da sane bi ma ye nipa kuo bi abochenku esa mo de kia ne ke mo makanewu na ni soade ahunu na ewo na ni so no mo pese kanewu ni soade ahunu bepem na da na mo wo France fo mo tesa na kanewu o tse na asole mo ya ko keka kanewu sama ma asole ne ye den egu ye mo ka keka na mo ka se de mo ye na ye o mo ko keka kanewu asole mo asem e ma kanewu asole no egu ye sa kanewu tinifia na mo asole ko keka ne wasem ama ne ma mekura epese opamu ni frifie ho eno na kanewu abaye video no aka na mo de mo ti wiase na mo de mo pemo nko a nyame ahumo mo ti wiase na mo pemo nko especially France for mo so na mo ke kaka na hu nsam na mo ke kaka na hu nsam na mo ke kaka na hu nsam nyame ahumo nyame wa humo yanko oh yes kana wa fa mo ho ancha wo mimi ni aba makanewu hwe wa fa mo ho ancha wo obi a wo ya bibia ya no mo ba twen ya no mo ba twen papa we ya meta kanewu achi nyankopon asem na kanewu so obedi so one de wonya obi bone otene ba bi me so mimi nkrofo ne de omonya obi bone o na mo yo omo bone de omo ba twa pa wo yo omo bone omo ba twa papa no omo twa wo susu na meti a me support wo omo because omo meyaw tu so menya wo omo uni hu kwan so beye wo omo ko a ukoto so omo mienu anaso omo miensa omo aye video na omo ko omo tokwa ja omo na omo ko omo tokwa kanewu metawa chi so afa obi no betimi atawa ni wo social media yi so yanko ne yanko tie kanewu yanko kanewu asa me kwa paye de no nim se ni susi die minimo pa obi wa dwen se mitirim enti se obi me ho dwen se otirim abagodam obi me ho dwen se otirim awoma awo mu nyina asesa bo beto wo mu wo ana ba nya kopon de ba dwom wasefo
ye chimufo na se o te Ghana na se ba bi bera wo hye na me ho bi hye tiri mu a wo ye yarefo me nya ko profra me no bi nya obi so so ye sofo na wa bene wo Ghana na so obi entimu aya tra me hu aboa obi afra YouTube ama ma block me photo a me de share ni mu so wa wait me can mo sori ayan ana wa bina de ana kwan de o support he mo ko ka o mo didi matam bia mo na mo ko ka o mo ma asoma so mo be didi o matam o didi o matam no so didi bia na mo de mani abre o yan ko se ana mi ko bodua na o de o didi na tam no wo hu so o didi na tam so wa no so wo ye na ade o YouTube o preaching o tene baby o me ka mo first o ya audio no de aba na just say yabo say so oye ni YouTube so mo pesa mo kokogu YouTube no mo bu akwa you lie bad mo bu akwa ke be chia ya mo social media yi so obi no betimi abulu obi a social media yi so obi a friend YouTube ama ma block me picture me this video ni no na so mo kire me say video kra me de beto mo ba block no media badinya kopon the abuse chama na meka enye die o mitrim na meka yes ana waka na kire mo no wo se ne awade yakopɔ bie so kire na ɔka ne wɔno ho wiase na ɔka enye die wo pesa wo ka kire wo na sa ne wo pesa wo ka kire wo a ka mo nyina no ka mo yede ka ada no ka mo nyina mo di banku na sa betie the same day na emom no ne ɔno asafo awade ɔkɔda ye no da ya wo so ye ana nyame yim na di kire no ana ɔbɛka mo sole na mo kwakeka wo na mo keka ma adwene kire mo a na afi mani abrem ho na mani ayeye ye friend se na mo ahyehyɛ mo wege efifire te mo twitwitwi na mo beko kana wo keka adwene kire wo mo keka adwene kire wo mo amo to mo ba mo nka mo na mo dirimi ka na makoka wo mo to be bra amo nka mo na mo dirimi ka na makoka na mo de edi matam bia na mo de mani abrem akoso camera sisi mani kana wo wabeka mo kana wo abeka mo YouTube ho are ti na ne thumbnail o de thumbnail no ebesi animu na mo pese o de thumbnail ni ebesi animu are ti o de ne thumbnail no sha ne picture n'anim sa na ne video na ya fa na attract am afo na mo pese obeye mo ko yese no ne bufu no abagina ayi no obedi di matam a na mo asofo na mo bu afu me de asemaka social media iso obi bia de nani besi me nkrofo yi so na no me nua be ma de o se ye friend sen ayi bapa ya wo wuye bishop nyako se ayi o se aprakuma idota ono ane ye friend sen kun chacha so am mo de mo o tele ba bi wo wa ye the video me hwe so obi be pa ne wasam pa akokasa ye friend aprakuma idota enye ono ane kun chacha ka mo hu juma me de mo social media yi so obi pa ne wasam focus aprakuma idota enye ono ne kum chacha na ka juma me de be chimo no ma mo be feel mo de mo sole a onka mo na mo dimi kan makoka no onka mo na mo dimi kan makoka no mo koka no odi matam bi e wo France ho a na ma be gina ho sa mo US fo no ade to waka mo ade o to obeka mo o so na wa ye ni video o de ato ni WhatsApp group o de ato ni YouTube so o de ato ni Facebook wa beka mo o meka mo wo hu ade no nyame ayi a kire no o de numbers ne mass no akeka mo no abedro do no obeka kire mo mo de mo nim na mo de mani bra ko hye mo so mo de mo hu djuma de bidi kanewu to aso keka bi kire mo pa metawachi me mo bia bulu obia wo social media yi so mo de mo won krofo am no mbeko a ye won krofo ye no omko ani ye won krofo ye no omko ye won krofo ye no omko hu wi asefo ne mo no omko am ani ba bra mo so papa ade na asofo no omo to bra mo suo ni asofo no omo to pencil no pen de ya mo fo ma asem nko mo so no mo no omko na obi onu wa bompa ya atena se ya so ne daye wa bompa ya ede ne wasi wo safo de etiase na nyame ame na nya ni so de hu na mo so la mani bre ni so kanewu ko asem ne to na ya wo ne bloggers ni bi ko na ya mani nje ho beto de kan wo asem sisi Sister Leticia me pacho to saying I hope say bibia boko makeup no ye me fe pa na na kona ri berma twene bo akodi ase wa ba program so a utie anajo ye tinsem ensam nko na ye den ye tie
Yenua ba Rabbi collections and or Rabbi or Italy. Inti bomodi ane hu Rabbi collections na ene nenye den ndi ensawoso. Marvelous Beauty Supply or Canada Edmonton has ya. Bomodi ane hu marvelous ahofe ento asofie na ene no enso nye den ndi etwa Marvelous Beauty Supply. Yenkoyenim senne wabadwumedi o Mashup GH na akonadu berma twene Akoria. I am your host for tonight. Na edwumedi na yedi no yenua bema edi kankan yenua bema Samuel Ofori oye executive producer and an actor Kumawood Actor na wabomoden ene obabi akoda ewo Germany nyinsen bemu ama nyinsen entini anyina na akoba se ono oba ne dawie ye no oso o ware oba no aka na yere ho na cho so oba na ye second wife oba no aye adwuma osuno mu diskana ma no edi intinka oba no be ye second wife na unfortunately no wanware oba no so won asa anya kokoduro edidu oba na tem na wasade oba no ahemfie asa ye den edidi na tem se oba na ahemfie ho eye wota we no ana ye den yedi kankan ye second asemo ye kan ye nua ba ma bia wo se obomoden akọ Reverend Obofo asori dem na enoma Reverend Obofo ton wa asori dem no ono ekoye ho list che se o ye marketing yi ekoye ho figures no e de brebre yen e bo kire